leswi landzelaka eka documentary leyi. Vanhu lava va tekanaka ka nkarhi wa sweswi va teka ngopfu nkarhi wo tala va lulamisela ntirho wa siku rin'we ku nga mucato. Se sukela nawe i ku hi mhaka ya ku i twe ku i na xigangu, loko i suka laha u ya ganga vanuna van'wanyana tshama kwalaya na n'wi pfumela a hlamula foni a ri kule ene ni nge lavi ku ta twa ku i va mani a va endla yini i ta ni byela ka swilo va nga swi lava ku ni byela. Ni n'wi langa a ha ri ntsanana na ha ri ntsanana. Ya rirhandzu ra ha ri koho. Rirhandzu ra ha ri koho, lexi nga koho i ku va u hlangana na munhu wa right loyi na ye a nga tiyimisela ku va a ku rhandza a hanya na wena. Leyi i documentary ya rirhandzu na vukati eka Munghana Lonene FM. Ahe la vulavulaka i Jara Mhlengo Mafosi Try by Force kwala eka Munghana Lonene FM makomba ndlela. Na ku tshembela leswaku na mingiseri se swi toloverile leswaku sonta un'wana na un'wana wa ku hela ka n'hweti hi ku tsala documentary, kambe hikwalaho ka migingiriko yin'wana ya xitichi hi yo mhaka ku tekiwe xiboho xa leswaku documentary leyiwani i kuma namuntlha ku nga mugqivela. Na ku tshembela leswaku na mingiseri u ta tiphina hi documentary leyi ya ku xonga swonghasi leyi vulavulaka hi rirhandzu na vukati. Hi vele na nkateko wa ku burisana na Phasanukeri kusuka eka Nkuzani AFM, i mutivinkulu loko swi ta eka ku tsundzuxa varhandzani lava nga si tekanaka kumbe lava lavaka ku tekana. A hi tweni leswaku va hi khomele yini. La mi hlangana na mfundhisi Famanda Samson Mukeri va Apostolic Faith Mission Klein Lethaba Assembly leyi kumekaka ka tiko ra ka Nkuzana leyi nga na marhavi ka matiko akelana. Laha hi ringeta ku va hi hlamula xivutiso lexi xa ku xana i ncwini leswi nga endliwaka leswaku ri lava tekanaka ka nkarhi wa sweswi vukati bya voho byi tiya va kondza va hambanyisiwa hi rifu. Nawu ka malembe ndzhaku va ke va yin'wana ya maphephahungu ya sonto ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga va ke va tisa xitori xa ku lexi nhlokomhaka ya kona ku ri ku xana vukati ka nkarhi lowu hi hanyaka ka wona bya ha ri bya nkoka na, is it still relevant ka nkarhi lowu nga ka wona. Va te na swilo swo karhi va leswi va swi tsaleke lahaya. Xin'wana xa swilo xa koho lexi ni kokeke i ku va thumbe mhaka ya ku vanhu lava va tekanaka ka nkarhi wa sweswi va teka ngopfu nkarhi wo tala va tlhela va tirhisa na switirhisiwa ti-resources ta ku tala va lulamisela ntirho wa siku rin'we ku nga mucato. Ematshan'wini ya ku tirhisa nkarhi lowuya na ti-resources ta ku tala ku va va lulamisela rendo leri va yaka ku ri tekeni ra vutomi hinkwabyo ra vuxaka ra vukati leswi hi swi vitanaka va swi vitanaka hi xilungu pre-marriage counseling. Leswi swi nga nkoka swinene, swa nkoka swinene, hamba ri mehe ni swi thumbile ku ri i swa nkoka hi ku minkarhi ya ku tala loko vanhu va ta ka mehe ku ta ku pfuniweni va ri na swiphiqo swa mindyangu, loko hi vulavurisana ku va tsundzuxa ku a ku fanele ku ndliwa leswi, a ku fanele ku ndliwa leswi, ivi va ku loko ngi swilo leswi a hi swi kume hi nga si tekana. Swilo leswi hi hlanganeke na swona, minkinga leyi hi hlanganeke na yona, swiphiqo leswi hi hlanganeke na swona a hi ta va hi swi papalatile. Na why swi ri swa nkoka ku vanhu va ya ka ti-pre-marriage counseling? Ku na swivangelo swa ku tala, mara swin'wana swa swilo swa koho ni ta vula swi nga ri swingani la i ku ka pre-marital counseling hi tsundzuxa vanhu, hi pfuna vanhu ku va va ti lulamisela rendzo leri ra vutomi hinkwabyo, va ri nuna na nsati, va ri varhandzani, ende ku ri ndyangu lowu ku nga na kurhula eka woho, ku va na ntsako ka woho, ku va na ntwanano ka woho, ku va na ntirhisano eka woho.
ku tlha ku va na vun'we hi tsundzuxa swoswoleswo ku va nga swi endlisa ku yini ku swi va koho mindyangwini wa vona vanhu lavawani. Xin'wana lexi xi endlaka ka ti-premarital counselling kumbe xi endliwaka ti-premarital counselling i ku va we anticipate the challenges, the problems that they may face and deal with them in an atmosphere of fun and laughter. Leswi hi ngo ka loko ku tshamiwile ku karhi ku tsundzuxananiwa ku nga si tekaniwa, leswi hi kongomaka ngopfu ka swona hi hleketelela ku ri hi ku ya hi xiyimo xa nkarhi lowu hi nga ka wona, mintlhontlho leyi mi nga hlanganaka na yona ya ku yelana na leyi ivi hi solvana na sweleswo, hi lulamisana sweleswo, vanhu va tsakile va karhi va hlekelela va karhi va tiphina. Xin'wana lexi xi endliwaka ka ti-premarital counselling i ku va hi pfuna vanhu lava va lavaka ku tekana ku va va vulavurisana hi swilo leswi loko vo swi endla swi nga pfunaka ka ku andyangwini wa vona ku va ndyangu wa kurhula, ntwanano na ntsako na ntirhisano. Ende leswi ha swi tiva ku loko va ri voxe a va koti ku vulavula hi swilo leswi swi nga ta pfuna ku aka ndyangu, a va koti ku hleketa hi swilo leswi loko swi katsiwile, ti-ingredients leti loko ti katsiwile ti humesaka happily married couple. A va nge koti ku vulavula hi swaswo, a va swi hleketi sweleswo minkarhi ya ku tala. So hi laha hi fikaka loko ku ndliwa ti-premarital counselling ku ngheneleriwaka ka swoswoleswo ku langutiwa swona. Swin'wana swa swilo leswi vangaka ti-problem swiphiqo swikulu emindyangwini i ku va ku munhu a ya thumba loko se a ri ndzeni ka vukati lebyi ku munhu loyi yo i na swihundla swo tala swo ka swi nga ri kahle swa ku biha, u na vubihi byo tala lebyi a byi fundzili lebyi a nga byi tivi. Se loko hi ri lahaya hi vutisana na swivutiso leswi tisaka mintlhontlho ka lavaya ku ri va burisana hi swilo swo ku tala ende hi tlhela hi va teka hi va tlhelerisela ndzhaku na lomu va kuleke koho makulele ya vona. Hi mhaka ya leswi i ku xin'wana xa swilo leswi swi endlaka leswaku vukati bya ku tala byi onhaka exikarhi ka lembe ra ku sungula na ra vunkombo kwalaha xikarhi laya swi ku thumbiwe leswaku it is because of lack of adjustment, ku va vanhu va tsandzeka ku tixaxameta na vutomi byintshwa lebyi se va byi sunguleke. Hi burisana na Major General Maggie Mathebula lava va tivekaka hi professor wa mindyangu. Professor, tshinyani varhandzani. Hi mina Major General Maggie Mathebula wa ku huma ka Godmother's Herbs and Capsules. Ni tiveka hi ku va professor mindyangu. Ni lava ku kaedza vanhu lava va nga ha ku tekana leswi swi nga ta va pfuna ku va nga fiki xikarhi ku va na ku thalana. Xo sungula i ku va fane va twisisa ku why va tekanini. Ni tala ku vula minkarhi yo tala ku n'wansati i fana swi tiva ku nuna i nhloko ya muti. Swa ti 50-50 ha swi vona ene hi swo swi hi onhelaku mindyangu. N'wansati i fane a hlonipha nuna a tiva ku nuna i nhloko ya muti, n'wanuna i fane a rhandza nsati wa yena ku va na ku hloniphana la mutini. N'wansati i fane a tiva ku vatswari va nuna wa yehe i vatswari va yehe, a va rhandza ku fana na vatswari va yehe a kaya. Na n'wanuna na yena a rhandza vatswari va nsati. Va mahariva a va swi tivi ku buti wa vona i na nsati, a va phikizana na yena, va n'wi hlonipha na yena makoti a hlonipha va mahariva. Xilo lexikulu i ku va nsati loyi a hlonipha nuna a tiva ku le vukatini i yele ku ya hlayisa nuna wa yehe ngopfu timhaka ta masangu hi ku ko tala hi to ti va lwisaka. I kuma n'wansati loko se a ri vukatini a nga ha hlambi a basa,
a nga ha ya endla misisi ku fana na leswi a ri kaya. Loko nuna a lava ku n'wi khoma nkarhi wun'wani i ri i karhele, swi vangela ku n'wanuna za phohla a ya handle. Se n'wina tintombi swi tiveni ku hi xilungu va swi vita ku you making love. Ku ndla timhaka ta masangu swi tisa ku mi ya mi rhandzana more. Hambi mi lo tshika mi gurumbisana hi swin'wanyani, loko mo nghena ndlwini mi ndla timhaka ta masangu, timhaka ti herile. Loko mi suka laha se dali mi rivalelana. Mara loko mo ka mi nga endli masangu mi ta heta 2 months mi nga hlamulani, ene swi vanga ku n'wanuna phohla ya hala handle va n'wi hlekisa kona. Loko n'wanuna a tshika a vuya we ntombi a ta ala ku dyondza switayele swin'wana ka we, i nga n'wi vutisi ku i swi vone kwihi. Hi ku loko wo ala sweswiya a lavaka ku swi ringeta ka we, i ta swi ringeta ka van'wanyana. N'wi tshika swi ringeta, vavanuna va bula va kayedzana ku ni twe swa so ni vone swa so, i lava ku swi endla ka wansati wa wena. I nga n'wi byeli ku wena hi wa nghwava vanhu, vana nghwava vanuna wa wena. Ene loko mi nga ndli swilo swa formal ngopfu n'we n'wanuna na n'wansati swa ku always n'we swi ya hela mbedweni. Loko nkarhi wun'wani ku nga ri na munhu laha kaya, hambi mo va masofeni or mi ri khixini kumbe mi ri shawareni na ku hlambeni, hi nga ringetani ku ndla switayele swin'wana swa ku hambana na swin'wana. N'we mi tshika ku rhanga ingaku mo la ku rhanga mi khongela. Na n'we vasesi va vazalwana, mi vulavula na vafundhisi leswiya swa ku mi ta fasta n'hweti hinkwayo ya January nuna wa karhi a nga ngheni kereke, mi ta va na problem. A ni ma-breaka fast 5 na madyambu hi nga ringetani ku nyika vavanuna n'we, i nga fasta na le mikumbeni. A swi hlangani swilo sweswo, ringetani ku lunghisa n'wanuna a tshama tsakini, hi ku swi mi vangela swiphiqo. Tanihiloko ni vula ku hambi mi lo holova i nga kwati, i kwata na hale xisutini, kwata laha nhlokweni, nyika n'wanuna xisuti xexo hi ku i ta hlangana na va mithavini hala va fika va chucha xibelana na madovani, i nge he n'wi koti n'wanuna. Se hlayisanani, hloniphani va vukati, swilo swa n'we swi tshamiseka. Mi ta swi vona mi to za mi khegula swin'we. Murhi wa vukati i timhaka ta masangu, mi nga xisi hi vanhu, a ku na swin'wanyana. Loko mo khodelela kwalaya we n'wansati tshami basini, hayi n'wanuna a vuya kuma misisi yi lo jibitite a huma ntirhweni a tirha na vanhu va ku nuhwa ti-perfume, we vuya laha kaya kuma i nuhwa makehela. Hayi khona, ti hlayiseni hambi nga tirhi. A hi tweni swirhalanganyi leswi vantshwa va hlanganaka na swona eka swa marhandzu ya vona. Loyi a vulavulaka i Brilliant Xivambu, popularly known as Cool B. Ni nga producer, ni muyimbeleri, ene hi tlhelo na tsala tinsimu. Ti-challenges leti vantshwa va hlanganaka na tona ka ti-relationship ta vona masikwini lama swi vangiwa hi ku vantshwa vo tala a va ngheni ka relationship na munhu hikuva a n'wi tsakela ngopfu for ku n'wi rhandza, hi ku va nghena ngopfu hikuva va ri na ku hleketa ku va ta benefita hi ndlela yo karhi. Xikombiso, loko munhu a ze a nghena ka relationship hi ku vona munhu a ri na movha wa kahle, a ri na mali, a ri na yindlu ya kahle, a ri na ma-business, swi vula ku rirhandzu a hi rona ri nga leader laha. Leswi endla ku va na ti-challenges hi ku munhu i nghena ri na ti-expectations ta ku luya i na mali, so a sungula ku expecta ku tlula mpimo, a fika kuma ku a swi endlekisi swona, a sungula ku stress. Mara munhu loko o va nghene hi rirhandzu i kota ku famba hi flow ya leswi yena na munhu wa yena va fikelelaka swona hi nkama wolowo. Hikwalaho ka yini swi mi olovela ku va mi rhandzana ku ta fika ka siku ra namuntlha? Swi olova hi mhaka ku tanihileswi ni nga vula ku vanhu va ku tala a va ngheni ka relationship hi ku lava rirhandzu. Loko munhu a ze a ta hi ti-inbox, in most cases i lava Cool B because ku ri Cool B i artist, mu lava that status ya ku ri ni data na artist. And swi nga ha endleka siku rin'wana ni fika nampundzu ni decide ku ka ni nga ha vi ntlangu, leswi vulaka ku ri munhu wa muxaka waloyo i ta suka kusuhana na mehe, a nge he vi na mina, so ni ta sala ni ri heartbroken. So loyi wa ka mina loyi
lexi endlaka ku ri ni tshama na yehe ni tiyisela hi rhandzana ti-challenges hi ve na toka ku tala ngopfu i simple because xin'wana na xin'wana loko xi endleka hi lava solution hi tshama hansi hi kuma solution ya ku solva any challenge leyi hi hlanganaka na yona ene loyi loko mina hi hlangana ni n'wi teste tindlela ta ku tala ngopfu ku ri i munhu wa ku i lava swa va cool b swa ku yimbelela i munhu wo hleketa ku ri ka dyela i ta dyela kumbe i munhu wa njhani ni n'wi ringeteka ku tala ngopfu a ni swi kota ku ni n'wi kombela mali ni ri na mali ni lava ku vona ku endleka yini and she's always been there for me. She's always been supporting me. Sometimes ni n'wi ringa no ka na mali yo ku nyika n'wi vhakela. She come with her own money, she go back with her own money. That's how you test a woman ku loyi kahle i ta hlekete yini. So hi swo swi endla ku na namuntlha na sweswi mina hi ku rhandzanini hi ndlela leyo because hi hlanganise rirhandzu ku tlula leswin'wanyana. vativi va swa vukati kumbe swa marhandzu va vula leswaku varhandzani va ku tala va hambana kusukela ka lembe rin'we ku fika eka nkombo wa malembe loko va ha ku tekana. Xana swivangelo swa kona hi swihi? Xiphiqo xikulu kwala ka lembe ra ku sungula ku fika ka ra vunkombo i ku tsandzeka ku ti adjusta hi mhaka ya leswi loko vanhu va tekana hina hi vona vanhu vambirhi mara ka vanhu lava vambirhi lava ka un'wana na un'wana wa vona ku na ndyangu wo karhi kahle la number 1 u tekana mindyangu mimbirhi luya wa xisati u na vonelo ra yehe ku ya hi lomu a humaka koho bya ku vukati i ncwini na lowun'wana luya wa xinuna na ye i na vonelo ra yehe se ku ti adjusta va vuya ka ndyangu wun'we because liya ya va taku na yo a hi ya vona a hi ndyangu wa vona ku nga va ndyangu wa vatswari va vona ku va malume wa vona kumbe wa muganga nakambe la why adjustment yi ri a problem hi mhaka ku laha loko vanhu va tekana hambi hi vona hina hi vonaka munhu vanhu vambirhi ku tekana muganga mimbirhi ku tekana mindhavuko yimbirhi nkarhi wun'wani ku tekana na ti-race timbirhi loko ku ri ku either a ri mlungu kumbe a ri mu-india lowun'wana a ri wa ntima ku tekana ti-race timbirhi la mihlovo yimbirhi ya vanhu so swoswoleswo loko se vanhu lava hlangana loko va tsandzeka kumbe va tikeriwa kumbe va nga kumanga ku tsundzuxiwa kahle ka ku va nga swi kotisa ku yini ku ti xaxameta na vutomi lebyintshwa ku ti adjusta ka vutomi lebyintshwa nakambe xin'wana xi hluphaka phela la i ku lowun'wana i ta ri jaha lowun'wana i ta ri ntombi vutomi bya vujaha na vutomi bya vupapa vutomi bya vunhwana na vutomi bya vumhani byi hambanile luya wa ha ta lava ku ya kwalomo a ya tiphina na tinchomi ta yena ku ri ku se the best friend la a nga na yona a ka ha ri gezani luya a ka ha ri mthavini luya the best friend ku fanele ku va nuna kumbe nsati so ku tsandzeka ka ku ti adjusta kokoloko hi swo swi vangaka xiphiqo xin'wana xikulu se ka premarital counseling hi pfunana na vanhu valava ku ri va nga swi kotisa ku yini ku ri loko se va tekanile va kota ku ti adjusta ka the new life xin'wana lexi vanhu ku dilaniwaka na xoho lahaya loko hi endla ti-premarital counseling i ku hi thumbe leswi ku xin'wana xa xiphiqo xikulu lexi endlaka ku ri mindyangu ya sweswi yi fayeka ku olova i ku vanhu lava tekanaka lava va ta na leswi hi xilungu va swi vitanaka ku ti-unrealistic expectations ku langutela ka hava hi loyi ntombi u langute jaha leri a ri voko ri mpohlo ri yimeke kahle a nga languti ku ri a nga hleketeleli ku ri jaha leri ri nga pfa ri nyamalala weekend hinkwayo ri nga tiveki ku ri le kwihi na foni yi nga tirhi a nga swi languteli sweswoleswo u langutela ku ta tshama loyi a nga ta tshama karhi a n'wi tlakula a n'wi kisakisa a nga hleketi ku ri a nga pfa hlangana nani ka rin'wana siku so and u langutele ku ri boyti loyi i holi i rhandza ngopfu no loko a tlela nga bipa nga pfa bana mantonoro all of a sudden loko a kuma ku eyi
ti hisa leti loko ti tlele ku ti fili ti bana mantonoro lamo gigela gagagagara ivi sa ku no mani nga langutelangi ku tekiwa hi nchumu lowuni. Apart from the unrealistic expectation i ku va na ti-wrong motives for marriage, ku va na swikongomelo swa hava hi vukati lebyi. Munhu i va na u teka ku nga ri mhaka ya ku u rhandzana na munhu loyi, no ku na leswi a swi lavaka ka munhu luya, loko a swi hetile se bya hela vukati. Van'wani va teka hi mhaka ya ku lava ku amukeleka atikweni, van'wani va tekiwa wena ta dzindzeriwa, se a ya tekiwa hi ku lava ku a titwa a amukeleka a kota ku fita ka society leyi a nga ka yona. So usually it's a very wrong motive ya ku tekana. Xin'wana futhi i ku lava ti-financial security, material security, i lava ku i nge ni tekiwa hi munhu wa so kumbe ni teka na munhu wa so la nga na income ya muxaka lowu ku ta munhu a nga ta ka nga dlawi hi ndlala. It's a wrong motive. Kasi xin'wana van'wani va languta ndhuma ya munhu, va lava ku va tekana na munhu loyi hi ku i dume ngopfu, ku nga hlongorisiwa mafosi ku at least ha yehe ni ta kuma ndhuma. Loko va ku loyi i nunani wa mehe i try by force, na mehe se na teka ndhuma ya liyani hikwalaho ni ndzhuti wa kongomeleka ku tumbeleka ndzhuti wa mafosi luya. So that's a wrong motive. Kasi xin'wani hi teka hi mhaka ya ntshikelelo lowu hi wu kumaka ka maxaka, vanghana, i ta teka rini, u ta teka rini, ivi munhu a za ti hoxa kwalomu a ti hoxaka koho hi ku lava ku tsakisa vanhu van'wani, ku nga ri mhaka ku ye i vona nkoka wa wu vona nkoka wa ku va a teka kumbe ku tekiwa. Hi burisanile na manana Mata Maswanganyi na nghamu ya vona tatana James Maswanganyi kusuka eka Thomo, lava va nga na malembe ya 43 va ri eka vukati lebyi. Hi lava va hi byela leswaku va swi kotise ku yini. Loko u tekiwile i teke hi nuna wa wena, swa endleka va vukati va nga ku twisisi, swa endleka va makhelwani va nga ku twisisi, swa endleka nuna wa wena a fambe ndlela yin'wana leyi nga yi tiveki. Va tata van'wani va ta ku byela ku a wu swi tiva ku leswi na leswi, mara xin'wana na xin'wana xo hambanisa i nga xi pfumeli xi nghena ka nuna wa wena. Hi mhaka ya ku immediately swi nghena va munghana lonene hi laha mi hambanaku kona. Ni nga vula nkarhini wa sweswi, nkarhi wa 4th Industrial Revolution, laha ku nga na tifoni, ya rila a yi rili a yi lavi mina a ni me i nuna wa mina. Se lava sweswi va lava ku tiva xin'wana na xin'wana. Se hina na mukhalabye lava hi tivane ku hi ya tshama swin'we, hi aka muti, hi yo mhaka hina 43 years hi ri swin'we na 2 months hi ri swin'we. Ene ni moni mi byela va munghana lonene mhaka ya ku teka leswi na leswiya hi swo swi hambanyisaka vana va hina sweswi. Twana ku vatswari ve ri yini, xo sungula loko i va na challenge i ri na vana vambirhi kumbe i ri na n'wana wun'we ka n'wanuna loyi i nga na yena, i ti byela ku loko i tshika nuna luya wa wena luya wena a wu nga ha tekiwi na. Hi leswi minkarhi yo tala mana me loko ni ri na challenge ya vanhu vutisa ku n'wana a nga na switwi, loko se i vuya la we i to vuya i nga ha yi helo na, swi pfuna yini ku i tshika nuna wa wena hi mhaka ya ku i ndle swo biha ivi ya wena i ya lava vavanuna va van'wana na we ta tlhe i nghena ka leyani yo biha. Respecta nuna wa wena loko a leta ku vuya, ene swi tika ngopfu leswi ni swi vulaka vo tala vo to twi ngaku ngopfu lavantshwa. Why i fanekele ku n'wi vutisa ku why i vuye leti, hi ku xo sungula ta ku hembela phela. Loko a ku hembela ni ta twa ku vava, mara loko wo miyela i ta ve n'wi disciplinile.
ndi lo n'wi langa a ha ri ntsanana na mina na ha ri ntsanana. Ntsanana ni vula vufana bya vujaha. Hayi ka hinkwavo lava ni nga va vona ni va beja a ni vulavula na vona ni beja ni ku teka hako va ku byo vujaha kambe moya wa mina wu ri ka yena ngopfu. Nene hi vuye hi kondzelelana vujaha lebyiya na vun'wana kala hi fika laha hi nga tekana hi lembe ra 1981. Se vavanuna na vavasati ndyangu kumbe ku va na ndyangu hi ku kondzelela ti byela ku sweswi xiyimo xa ku va n'wanuna kumbe va n'wansati wa ndyangu xi fikile. Ni vula leswi hi ku lava ku seketela ku hayi ku loko ni n'wi tekile swiphiqo na swirhalanganyi a ni nga hlangana na swona kambe a ni rhandza yena. Mi swi twile loko a vulavula lwansati wa mina ku vukati i ku kondzelela hi swona na nsati na nuna i ku kondzelela hayi ku kondzelela ku mi kondzelela ku mo va ku lweni kumbe mo va ku tikelaneni. Ni khutaza lavan'wana vantshwa lava nga kona loko i lava ku va na muti ku fana na mina ni nga na muti wa kahle lowu ni wu rhandzaka kondzelela. mutivi wa swa miehleketo Dr. Tsikani Boshomane va endle vulavisisi bya vona eka mhaka leyi a hi va lombeni tindleve. Na mi xeweta muhaxi na vayingiseri va Munghana Lonene. Loyi a vulavulaka la i Dr. Tsikani Nkanyane Boshomane. Ni ta lava ku va ni vulavula hi swilo leswi endlaka leswaku vanhu va hetelela va divorcana kumbe ku hambana eka vukati bya vona. Xo sungula lexi ni nga xi vulaka i ku va vanhu va pfumala leswi hi swi vitanaka lack of commitment. Eka vukati loko vanhu vambirhi va tekana va fanekele va va na commitment ya vukati bya vona. Va fanekele va tiyimisela ku ya aka ndyangu. Loko vanhu vambirhi va nga tiyimiselangi ku aka ndyangu wa vona hi swona leswi endlaka ku ri vanhu va hetelela va thalana. Xa vumbirhi i ku va vanhu va fanekele va va na ti-values ta va share the same values ku ri why va fanekele va tekana because loko mi nga ri na ti-value ta ku fana i kuma ku ri un'wana o lava ku tikuma a teka hikwalaho ka peer pressure kumbe un'wana o lava ku tikuma a teka hikuva a lava ku tikuma a va na vana mara a nga tiyimiselanga ku va na vukati. Hi swin'wana leswi endlaka ku ri at the end of the day mi ya hetelela mi divorcana. So commitment ya laveka swinene na rirhandzu ra laveka swinene. Vanhu vambirhi va fanekele va rhandzana before va tekana and then laha ku nga na rirhandzu hambiloko ro ku tshuka ku ve na tinkingha ta vutomi rirhandzu ri kota ku va ri tiyisa swilo. So lexi ni nga xi vulaka i ku vanhu a va sunguli hi ku rhandzana va va na commitment ya vukati bya vona. Xa vumbirhi lexi endlaka ku ri vanhu va hambana i timhaka ta vugangu ti-extramarital affairs ku va munhu a rhandzana ehandle ka ndyangu. Hi swona leswi endlaka ku ri vanhu hi vumbirhi ka vona loko un'wana a swi kuma a kuma leswaku nuna loyi i na vugangu a handle u bebule na vana a handle u hlayisa ndyangu wa le handle ku tlula ndyangu wa le kaya. Mali a yi vuyi kaya yi vuyaka endyangwini wa le handle. Hi swona leswi endlaka leswaku un'wana a hetelela before marriage before va tekana va plana swilo swa vona before va tekana ku ri i mani a nga ta va a karhi a teka responsibility leyi. And then xin'wanyana lexi endlaka leswaku vanhu va hambana i timhaka ta ku tirhisa swidzidziharisi kumbe byala ku tlula mpimo leswi hi swi vitanaka substance abuse. Loko n'wanuna kumbe n'wansati o tikuma karhi a tirhisa ngopfu byala swi hetelela a va addicted leswaku a hetelela a tirhisa ngopfu mali leyi fanekele ku ta tirha endyangwini. Hi swona leswi hetelelaka swi endla vanhu va hetelela va hambana. Na ku gambling hi yin'wana leyi na yona yi endlaka leswaku vanhu va hetelela va tshikana because ku va na n'wanuna kumbe n'wansati wa ku gembula ngopfu
swi vangela lowun'wanyana loyi a va ku a karhi a hlayisa ndyangu ntshikelelo because wena mali ya wena loko i yi kumile i ya ku gembuleni a wu hlayisi ndyangu. Se xin'wanyana lexi xi nga kona i timhaka ta ku va u kuma ku ri a ka ha ri na ku khomana eka varhandzani, a ka ha ri na leswi hi swi vitanaka ku hlangana masangwini. Hi swin'wana leswi endlaka leswaku vanhu va hambana because loko vanhu vambirhi va nga hlangani emasangwini swa tikomba leswaku ri lowun'wanyana a nga ha ri na interest ka lowun'wanyana, rirhandzu a ra ha ri kona. So hi swoho leswi endlaka leswaku vanhu va hetelela va vona swantswa ni divorce ni hambana na yena. Ku ka mi nga share ti-interest ta ku fana na swona, relationship yi fanekele yi va na ti-goals. Loko hi twana hi timhaka ta ku tlhelela xikolweni, hinkwenu ka hina hi fanekele hi tlhelela xikolweni. Loko hi twana hi timhaka ta ku sungula business kumbe bindzu ekaya, hinkwenu ka hina hi fanekele hi va hi tikuma hi karhi hi ri tirhela. Ku nga ri ku ri munhu un'we loyi a tirhaka lowun'wana a relaxile, because ko tala vanhu va tshikana hi swa ku i kuma ku ri wun'wana hi yena a phutaku more effort, the other partner is so relaxed, a nga busy hi nchumu. So un'wana a hetelela vona leswaku ingaku yena a phutaku more effort, the other partner is not putting an effort. Se lexi mina ni nga xi vulaka vahaxi na miyingiseri i ku vanhu a va tidyondzisi ku va va puta ma-effort together with their spouses. Loko va sungula swilo a va swi endli swin'we, va khomisana va kota ku va va fikelela lomu va lava ku fikelela kona. So xin'wanyana lexi ni nga xi vulaka, lack of communication ka timhaka ta vukati. Loko ku nga ri na ku vulavurisana, relationship yi chayile. So lexi ni nga xi vulaka eka vanhu lava nga tekana, ringetani hi matimba ku va mi vulavula, ringetani hi matimba ku va na leswi hi swi vitanaka a problem solving skill. Ku loko mi tshuka mi hlangana na ti-problem, tinkingha ta vutomi, mi ti solva njhani, and then at the end of the day mi va na solution to your problem. Loko ku ri ku swa mi tikela ku va mi solva ti-problem ta n'wina, mi fanekele mi vitana mindyangu ya n'wina hi vumbirhi ka n'wina, mi hlangana mi kota ku va mi solva ti-problem. Loko ku ri ku ya ndyangu ya tsandza, mi fanekele mi ya vona vafundhisi, na vona va swi kota ku endla leswi hi swi vitanaka ti-marital counselling. Loko ku ri ku vafundhisi na vona va tsandzeka, you must seek for professional help. You must come to the offices ta ti-psychologist. Ku na ti-psychologist hinkwako lomu ku ya fika Gauteng, Limpopo, Mpumalanga. So vanhu a va tihlanganisi na ti-psychologist na ku tihlanganisa na ti-social workers, because ti-problem ta marhandzu ti lava psychologist, ti lava social worker. So vanhu a va tihlanganisi na vanhu valava, a va kumi ku pfuneka eka vona, va nga teki vutomi bya vona, va nga commit suicide hikwalaho ka relationship. Committing suicide a hi ku solve problem. Ku solve problem i ku va vanhu va ya ka ti-psychologist laha va nga ta fika va dyondza ti-ways ta ku deal na ti-issues ta vona as a couple, the ways to solve their problems as a couple, the ways to be assertive ka vanhu lava kuma ku they are not assertive. So hi swin'wana leswi ni nga swi vulaka, na confidence eka lava hi kuma ku ri they don't have a confidence, because vukati hi byoxe byi lava munhu loyi a tiyimiseleke, loyi a nga ti byela ku ri yena u atele ku aka ndyangu. Vukati byi na tinkingha, mara hi fanekele hi va hi swi tiva leswaku tinkingha loko ti tshuka ti hi fikerile hi ti solva njhani. Ku na mavarivari ya leswaku tifoni, tinduku ta le nyongeni na swihangalasamahungu kumbe ti-social media swi na xiave lexikulu eka ku va swi vanga ti-divorce. Xana swi na ntiyiso ku fika kwini? Ya social media yi nga va na xiave swinene, and ni nga ku yi na xoho xiave swinene ka ku hambanyisana ka vatekani, kambe kahle a hi yona yo ngetelela, yi ngo va yo endla ku ri vanhu lava va hatla va hambana hi mhaka ya ku ri yeni mafosi. Van'wani va swi teka ku va pfa va ku mali satani, mara xivutiso xa mehe lexi, i nga ya tirha mpela, i tirha i pfumela ku hakeriwa hi satani? A hi swona. It's a wrong relationship with money, which is a problem. Se na sweswa social media, it's a wrong relationship na social media yi nga a problem. Van'wani va tirhisa social media ku nyanya ku aka vuxaka bya vona, kasi van'wani va yi tirhisa ku endla vubihi. Lero yingisa ni nga swi vekisa xileswi, tlhelela ka mali.
mali loko yi ri mavokweni ya munhu wa kahle yi endla swilo swa kahle. Mali loko yi ri mavokweni ya munhu wo biha yi humesa swilo swo biha. Ene vubihi lebyi a byi sungulangi loko munhu loyi a ri na mali a byi ri koho a byo ka byi nga tikombi hi ku a ku ri hava xo byi humesela handle. Se na sweswi social media ka lava va nga na swikongomelo swa kahle hi vukati swi va tirhela ku va ya va nyanya aka vukati bya vona byi tiya hi ku tirhisa the same social media. Ka van'wana swi nyanyisa ku humesa vubihi lebyi kahle na khale a byi ri koho a byo ka byi nga vonaki ku a ku ri hava swo byi humesela handle. Van'wani va ku no mani tifoni leti ta onha. No, vubihi a byi sungulangi na foni leyi. Foni cellphone yi kuma vubihi already byi ri koho ivi yi byi nyanyisa. Kasi ka van'wani va tirhisa foni yeleyo ku ya va nyanya ku aka ndyangu. Va kota ku tiva ku ri sweswi a ni ri kwihi sweswi ni suka ni ya kwihi ni ndla yini pfana ni mi ni lunghisela 1 2 3 hi foni yo yaleyo. Mara ni nga vula leswi ku va ku sungula ku va mindyangu yi nga tiyi a tiko ra hina ra Afrika-Dzonga swi sungule long before ku va na the social media. Problem leyi a yi ri koho already. The divorce rate yi nyanya ku gonya kusukela ka va late 70s ya yi karhi yi gonyisa sweswi leswiya. Le ndzhaku before vo 70s divorce rate ka hina maAfrika a yi ri hansi ku tlula mpimo. Mhaka ya ti-social media na phone vanhu vo tala va vulavula ku mi foni ya nuna na search i nuna mehe musi a nga ni tumbeteli nchumu. Nkarhi wun'wanyani vanhu va rhumela timeseji a nga rhumeli ka nuna wa wena yo kotlana ni kuma ku nuna we vuye leyi titolo na majambu munhu a rhumela meseji ya ku tolo swi fambe kahle a hlamusela swilo swa vusiku vanhu va swi tivaka. I ta lwa na n'wanuna ku nga ri na nchumu a hi hambaneni na tifoni hambi ku ri ya hi n'wansati swa endleka phela le ka n'wansati va rhumela hambi mi sweswi ni nga mukhegula van'wani va rhumela swilo i hlamala loko u vutisa ku swilo yini a tlha a va na nkukurimba munhu wa ka a ku se wo ni jikela i swi vona ku loko se a ko va vafana na vanhwanyana a va ya ku lweni mhaka leyi. Tshikani tifoni i nga langutisi ene loko munhu a vulavula hi foni tshika ku nyonyovela yingisela hi ku swi to ku vavisa mbilu. A hi hambaneni na swona sweswi swa ku mi nghena ka ti-Facebook vanhu va rhuketelana va endla mihlolo leyi hinkwayo. Loko i ri na nuna hi nga hunguta swilo swa ku fana na leswiya ndlana swilo leswi swi nga ta ku hlayisela vukati ngopfungopfu vavasati. Ene leswiya swa ku loko wo tshika i thumbe nuna a jola vanhu va thwa va lwa na mi va ku ni nga why ni vulavula hi ku pfumelela vavanuna va jola. Ku na swilo swin'wanyana i ntumbuluko hi nge swi cinci. I nge nkumi n'wanuna wa ku a lo langutana na wa ri one kwala misava leyi. Vafundhisi va ta ni khomela swi tsandza na vafundhisi va phazama va ringeka kun'wanyana. Se i sukela nuna we i ku hi mhaka ku i twe ku i na xigangu loko i suka laha u ya ganga vanuna van'wanyana tshama kwalaya i vana wa wehe i tshika ku na we suka i ya ngetela lava va fambaka va tlhantlhamiti na n'we vanhwenyana mi nga ka mi nga tekiwangi tshikani ku pfalela vanuna va vanhu loko i n'wi kumini n'wi nyiki 10 minutes a ku susa visindza a muka a ya kaya. Social media yi na xiave ngopfu because xa ku sungula loko mo langutisa vanhu va ku tala va tsala va ku ka social media yi tele ku tlanga mara vanhu va ku tala loko se a ya vona post yo karhi kumbe a vona swin'wana swi nga tsariwa ka social media u swi teka a swi veka mbilwini a rivala ku ri vanhu lava va humesaka mavonelo ya voho hi vutomi bya yena a nga va tivi xa ku sungula a va na impact ya nchumu eka vutomi bya yena a va na nkoka wa nchumu ka vutomi bya yena mara u hetelela a teka swilo leswiya a swi veka mbilwini a swi endla swilo leswi tlhelaka swi va na matimba ya ku va swi onha vutomi bya yena. So me a ni ta ku social media va nga yi tekeli enhlokweni. Ti kahle aka vanhu lava nga na mahanyelo lamanene. Loko wanuna a nga ri na mahanyelo lamanene
a ri na vuthon'wamati ta karhata hikuva a nge swi lavi ku nsati wa yena a khoma foni ya yena kambe loko a ri n'wanuna lowo tshembeka foni ta yi veka kun'wana na kun'wana na nsati i ta kota ku hlamula tifoni na yena n'wansati loko a tshembekile a nge chavi ku siya foni ya yena kun'wana na kun'wana nuna wa yena loko a twa a foneriwile nsati wa yena wa swi kota ku khoma foni a yi hlamula mara loko a nga tshembekangi n'wansati swi karhata ngopfu hikuva i ta tshamela ro tumbeta tifoni siku rin'wana leri munhu a swi kuma aka tifoni letiwa tifoni ti kahle loko ku ri ku ti tirhisiwa kahle nuna na nsati mi tshembekile hambileswi siku rin'wana ku va ku lumbetana loko n'wansati a ri na vukwele loko o vona xifaniso xa n'wansati loyi a tirhaka na nuna wa yena a nga ha vutisi no vutiso vheta ku se va twanana swi nga ri swona ku ri ku vo tirha swin'we leswi swi lava ku ri na yena n'wansati a twisisa siku rin'wana n'wanuna na yena a languta foni ya n'wansati a kuma ku ku na wanuna loyi va tirhaka swin'we na nsati wa yena a tengisa nsati yi va mhaka yikulukumba ku va ku holova ku va ku banana leswi nga ri ku swona evukatini ku fanele ku va na ku tshembana. Tanihi vantshwa lava rhandzanaka hi swihi leswi mi nga swi endlaka ku va mi rhandzana nkarhi wo leha mi kondza mi hambanisiwa hi rifu? Xa ku sungula u fanele u tiva munhu wa wena, u tiva swilo leswi a swi rhandzaku na yena a ku tiva, mi ti nyiketa nkarhi wa ku va mi spenda nkarhi swin'we. Hi swo swi endlaka ku ri u hetelela u tiva munhu wa wena ku ri u rhandza yini lexi a nga xi rhandzi, and loko u karhi u tiva leswi a swi rhandzaku u ta kota ku va u avoida leswi a nga swi rhandziki leswi nga ta endla ku ri mi nga tshami mi ri karhi mi holova, because either way loko mi tshama mi ri karhi mi holova swa endla ku ri un'wana a hetelela a fika kun'wanyana laha se a lahlelaka thawula. And then respecta munhu wa wena, it doesn't matter ku ri ye un'wanuna kumbe ye n'wansati, everyone u deserve respect. Respecta munhu wa wena, loko xilo xo karhi a nga xi rhandzi wa swi tiva, avoid that. Loko a ku byela swin'wanyana ku ri a hi endle swona na wehe vana na mavulavulelo ya kahle eka ye, if ku na swin'wanyana leswi maybe a swi vulaka u nga swi tsakeriki tshama hansi na ye u n'wi hlamusela hi ndlela ya kahle ku ri okay a ni hleketa ku ri hi swi endla so at the end of the day loko mi nghena eka relationship aim ya koho a hi ku va mi lwisana, i ku va mi rhandzana mi vonisana, a nge pfuketana a ku lwisa ku nga ri na reason. Loko ku ri ku rirhandzu rona hi roxe ra ha ri kona kumbe ko va garingani wa garingani? Rirhandzu ra ha ri kona ro ka ri nga ri simple ku ri vona, that's why loko i lava ku tiva ku munhu wa ku rhandza kuma ndlela ya ku u testa munhu wa ku rhandza hi swilo leswi vanhu va ku tala loko va nghena ka relationship va lavaka swona wehe u endla nga rona swona at all. For example loyi wa ka mina loyi hi Valentine's Day a ni n'wi tshembisanga nchumu, mara she was happy and then she came to me with her presently I xavele mehe, so like enough na me a ni prepare something for her, then nga ta kombisa ku ri koho rirhandzu wa swi endla swilo because you feel it from inside ku ri I wanna do it ku nga ri mhaka pressure ya nchumu. Rirhandzu ra ha ri koho, lexi nga koho i ku va u hlangana na munhu wa right loyi na yena a nga tiyimisela ku va a ku rhandza a hanya na wena. Mfundhisi, mi nga tsundzuxa yini vaakatiko va Afrika-Dzonga kumbe Afrika hinkwayo hi ku angarhela loko hi karhi hi gimeta? Va ka hina ndyangu i nchumu wa nkoka, a hi akeni mindyangu ya ku tiya hi ta aka Afrika-Dzonga wa ku tiya ende hi ta afika na Afrika wa ku tiya. Inkomu ku dya hi kwengeta. Lawa hi wona makumu ya documentary leyi mi hi langutisile eka madyambu ya siku ri namuntlha hi xinkarhi lexi nga sala lexintsongo. Mo ni teka nkarhi lowa ni khensa mufambisi wa minongonoko Sisi Rozana Rose Chavalala ku va va ndzi tshembile eka documentary leyi, nakambe ndzi rhandza ku khensa eka muhumelerisinkulu wa documentary Sisi Ruth Puledi Maphophe ku va va humelerisile documentary leyiwani. Ni khensa na vaendzi hinkwavo lava nga va na xiave eka documentary, ni tlhela ni khensa wena tanihi mingiseri loko u nga va kona u ndzi lomba ndleve documentary leyiwani a yi ta va yi nga humelelangi. Ndzi ri eka wona mingiseri ndzi gimetsa sweswo yena ni mahlweni mi tiphina hi minongonoko ya Munghana Lonene FM Makombandlela. Mina hi mina luya
se ni kongoma eka malamulele leyi hi tlangelaka malembe ya 59 ya vuhaxi eka Munghana Lonene FM Makombandlela. Ni mi rhandza swinyawula emakaya. Gime.